nahoze ndababarira ukuntu nagiye mu bintu bya rengarenga, ariko sinahagaze kuri ivyo byonyene. Nararavye ni hano mu Burundi hari utuntu twinshi bakunda gukenera ku bijanye n'ibifungurwa. Nja ntoya ntirega ka ndabe n'ibindi bintu bishobora kuba hano muri iki gihugu. Niko naciye fata hari ibintu bitwa chia, fata ikintu cyitwa mire, fata ibindi bintu bitwa za sezame. Ibyo byose rero bakaba bakunda kubyita mu Gifaransa niho babivuga neza les plantes orphelines. Ni ukuvuga iki plantes orphelines? Baba bashaka kuvuga iki? Ni ibiterwa by'ingirakamaro ku bintu birimwo ku bijyanye n'ibifungurwa, ariko batitaho cyane. Urabona hano mu Burundi bakunda kurima ibiharage, barima ibigori, bakarima imiceri. Ibyo biterwa rero bindi ntibabirabe cyane, ntibabyiteho. Nicyo gituma rero babyita plante orpheline. Orpheline gihindura ngo iki? Intuze, intabwa. Bon, aha naho mubona imbere yanyu, naje hano n'ahantu h'urubuye hasi. Ndavuga ntoya ndi umugoronome, ibyo ntihomva kubusa, ndashobora kubirimira hejuru. Hanyuma ndaharabye kuko hasi hari amabuye, ndireka ndondera ivu ndarishire mu bisanduku hejuru, ndimiremwo amarengarenga ya yandi muzi bakunda gusuma mu isoko. Perezida niwe yakunda kuvuga ati sinumva ukuntu w'umugoronome yirirwa aja mu isoko kugura rengarenga ashobora kuzirimira muhira, haba mu gihe cy'imvura, haba muci akazivomera akaronga rengarenga zo kurya. Hari n'izindi rero imboga bakunda kwita amasalade. Izo salade rero mu isoko ntizikunda kuboneka, kuko mu isoko naho ine bakubwiye ngo ni salade baguha muri resitora, bazana n'amashu niba bakunda gutanga. Izo salade rero ndibaza ntoya nazo ndashobora kuzirimira muhira, nazo ndaronka izo fungura. Amasalade izi ni za shu, ngiyi ni shu brokoli, iyi na ya mashu rero musanzwe muzi yino mu Burundi bayita mu Gifaransa les choux pommés. Hari ikindi kintu cyahora ngaha nacyo ndabona twarakiriye, twakoramo isose yo gukoza ubugari buva muri mire. Icyo giterwa cyitwa gombo. Gombo ahantu barima cyane ntuze iyo mire barakunda kuyikoresha, nko muri za Nigeria, za Mali, za Senegal n'ahandi.